Ljudi, one moje ruže stabljčice. Evo pogledajte sad kako izgleda to. Sam ih su ocvjetale, obrezao jedan put, evo pogledajte sad. Dve boje, crvena, to je sve kalemito. Evo vidite. Vidite koja je stabaljka. Samo ne smijete pustiti dole da prirenci ovi rastu. Tada se ojača. Eto. Ovu sam sad isto odrezao skroz. Da se oporavi. Pošto je ljeto. Ova isto. Evo i ove su tu. Evo bazen. Samo ovo se zezaju. Vidite ovu. Sam je obrezao skroz do zemlje. Vidite šta je. Je da su sitne ruže, ali bit će. Ove su male. To su sve nove. Evo banane. Počele rasti. Evo jedna tu. Ovo moram obrezati. Ovdje je jedna ruža. Evo banana tu. Evo banana tu. Evo banana tu. I ove kocke što je radi. Eto. To je to. I jagodica. Ova isto. Evo ovo ne znam. Počelo mi se sušiti, sad sam je zalio i prignujio i naš šprico protiv buva. Ovo će biti dobro. Eto ljudi moji, rutina je lupiti jedan subscribe, pretplatite se moj kanal ako želite, ako ne, ne. I to je to, pa se vidimo u drugom videu. Ajde, čao.